Сармакъ дэтетӏуанэ курыт еджапӏэм щеджэ Урысмэмбэт Ӏэдисэ, Расул Камзатов кърохэр, зызэдзэкӏар Нэхущ Мухьэмэд. Сэ къыщысфӏэщ къысхуэхуэр сэлэт лӏыфӏхэу къинахэр лъыпцӏам, губгъуэ ириӏам, псэр зыщӏата я лъахэхэм щӏамылъхьэу, кърохэу ихьэжауэ гущӏам. Иджыри къэс а пщыгъуэм щыщӏэдзауэ зыдэгъэцӏыхуу ахэм къати а макъ. Диплъэхукӏэ уэгум, армырауэ пӏэрэ дыщӏэнэщхъейр зэфӏэнэу ди тэмакъ. Мис ноби пщыхьэщхьэпэм илъэхъэнэу солъагъуэр зэрыпхыкӏыр кърохэр пшэм, ичахэр уэгум, лӏыгъэм и нэщэну, ягъащӏэр ещхьу, я псэр шэтэгъам. Ич уэгум, ич кърохэр езэшауэ, нэсам и махуэр зым зимыгъэпсэху. А сатыркъуэм щӏыпӏэнэ щӏыгуэр къэнауэ, ар сызэрейр сфӏощӏу ахэм къысхуаӏуэху. Къэсынщ и пӏалъэр, сэри къру гупым, сащӏыгъуу ахъшэм уэгум щилъэтэнщ, бзу макъкӏэ сыздэщыӏэм сыкъеджыхуу, щӏым сэ къытесна псоми сыфӏэкӏащ.